We are now in the picture dictionary, more and more vocabularies. So, katong sa unang mga vocabularies nakahinumdum pa mo ato, atong punan karon. Atong punan inyong mga vocabulary. So, diri is ato daw kunong basahon ug atong i-write ang mga word diri o ma-familiarize nato ni siya ang nasa picture nga mao na siya meaning sa word. Okay? Sige. Sige. Sige is watch. And then next is, what is this? Sagwa. 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 Apple. And ke. 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 Ke is dog. Then teji. Teji. Teji, baboy, pig. Iron teji. Teji. Then 회사. 회사. So, naka sa inyong opisina, naka sa inyong kumpanya, muna siya ang 회사. 회사. And then, kawi. 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 So, siguro kung pwede mo makaprint og mga kuan, ako ning isend dito sa akong group chat. Kung member mo sa akong group chat, akong isend, then you can print or pwede po mag-research o mag-print og mga picture dictionary sa kuan sa internet. Okay, then or pwede mo comment o mag-request sa ako og copy ani. Then next is 의사. 의사. 의사 is doctor. 의사 선생님. Mao na siyang tawag nato sa doktor, no? 의사 선생님. Queen. 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 Ears. And then 의자. 의자. Nakanindot diri nga 의자, moving. 의자. 의자. Next is camera. 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 So, ang atong pag-pronounce ana sa English is camera. Ra. Ra na siya. But ang Korean is between L and R sound. So, camera. 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 Me-ra. Camera. So, kani siya ang masita. Yummy. Cake. Cake. K-E-K. So, duha ka A and E. Cake. Cake. 과자. Ito yung mga snacks. 과자. 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 Next. 더워요. 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 덥다, 더워요. Very hot. Then, 추워요. 추워요. So, winter na dito sa Korea, natural nga 추워요. A이고, 추워요. 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 Very cold. Kada bang tugnaw na gani, nihuros pa ang kinakusugan nga hangin. 추워요. 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 Okay? Okay, let's move on. This is dictation and writing. So, naay voice diri nga magdiktar sa atoa og magsulat kita. Okay, let's hear from the audio. 4. 듣고 써보세요. 1. 개, 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 개. 개. 2. 귀, 귀, 귀. 3. 의자, 의자, 의자.
4. Ako'y ballpen guys. 사과, 사과, 사과. 5. 과자, 과자, 과자. 6. 가위, 가위, 가위. 7. 시계, 시계, 시계. 8. 의사, 의사, 의사. 9. 회사, 회사, 회사. 10. 돼지, 돼지, 돼지. 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 Magsayop akong 돼지, no? Okay, atong tanaw ng answer. Kung nakasuwat na mo tanan, kung ka mo kasuwat, kung wa mo kahuman, okay, i-playback lang ng gamay din ang part, ha? Let's go to the answer. Okay, mani say ja ang answer. Okay, sayop akong 돼지. 4. 듣고 써보세요. So, number 1 is 1. dog. 개, Ke. 개, Ke. 개. Ke. 2. 귀, Kui. 귀, Kui. 귀. Kui. 3. Sam. 의자, 의자. 의자, 의자. 의자. 4. Or 사과, 사과. 사과, 사과. 사과. Yummy. 5. 오. 과자, 과자. 과자, Napulay ko'y 과자. 과자. 6. 6. 가위, Oh, I don't have kawi. 가위, Kawi. 가위. Kawi. 7. 시계, 시계. 시계, 시계. 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 8. 시계. Wagtang na. 의사, 의사. 의사, Doctor. 의사. 의사. 9. 회사, 회사. 회사, Your company. Your office. 회사. Company. 10. 10. 돼지, 돼지. 돼지, 돼지. 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 회사 and 돼지. So did you get the correct answer? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for answering. So, kung for example, wa ka na 100% ani, okay. Practice again until nga ma-perfect nimo ni siyang 1 to 10. 1 to 10. You can play back and go back to dictation. Then you have to correct. I guess mas siguro mga katulo nimo ni balikon o na nimo ma-perfect ang 1 to 10 nga dictation.